Alankash. Walk na we wo Ashanti region. Ye who sponsors nyina. Enti dia wo ye bia ni wa ebenya impact. Ata yi kuma wood for wukuma so munya number bono. Because happy before the bibi bana so ja no de ahye do. Na wo bia ya ma yesika, ne sika no aye basa ono nko afa no. Na ma fa phone. Hello sister. Ya me prabe ni. And the person ye catch Ghana for ne say. Alankash be gina baby, region bi. No be ye no ho say. Ena me na me ya kani, ena monto abama me, ena yende ya. Mpacho Ghana no. Ye discriminate you. It doesn't matter where you come from. Oje careful. Oje careful. That propaganda no will not take them anywhere. Ana sayana yedi amawa obe baba be disrespect any ade. Enka ne se me ko ne fie, ne me ntimi ko ne fie. Also be me fie, also ntimi me fie. Ade ne sa ache. Ebe ko 8 years e ba beto aba. Obi ane nam ne be. Matilda Asare Ghana sinicheni osaye producer send the message to Yepapa Alan Kojo Kyeremateng na Hopeson Adorye ese oma Yepapa Alan Cash emeyina no ono a ebeyina no ene ebusua secret a wa bie so no enya simkuma say secret no ena chese mama kali a ono so ye sinicheni confirm say de eye Hopeson ka no nokre sika bi bai ema Matilda edi eno nti ena chese omunyina omubo afunu no ebusua ye bewram na what's the story I say let's say over subscribe to channel no we are watch wa for video o share ho e comment section na wa share so ama onua bi ensa atumi aka time heba me share e yadura mekanfo edema wanuma to ontumi di doctor ese malaria e na etete wa wadura any time heba me share time no e time time heba me share e was over the weekends e na say Alan Cash and me team e dey work e share so e wo Kumase na e was penny e be share omu eye walkie ewie na ne omu mountain platform na ye papa eje microphone na ene ne nkasa ye ni bi no ekofa se omu ntuma no because oya asantini owie no se NDC ne MPP omu de obenya bia no tokwa besi ti se tokwa besi dia ene de obegina mfimfini amotuma na entokwa ensi no eye me Alan Cash na me ne nipa metimi aboa oman Ghana for say oman no yemu achemienu bibia here said be policy and the politics NDC MPP NDC MPP NDC for MPP omo kuntokwa Ghana yo omo dia o mun kan cham na me ko transi Ghana yo omo dia na say nipa mienu kuntokwa so we have referee and am wa Alan Kyeremateng is the referee for Ghana. Alan Kyeremateng pe ano betime di asonwia ba Ghana. Choboy, montie me. Election ye koi. Se NDC wenia asembeba. MPP wenia asembeba. The only person who wenia asonwia ba Ghana ay Alan Kyeremateng. Say mudi to me sha within 1 year Ghana will be transformed. They toso and so Ghana for say emrapowa e woyemban ni mu no 1992 constitution eni muayen the 1992 constitution it is a hindrance to democracy in Ghana. Say answer constitution no ma bebre woyemman enkoye Alan Kyeremateng meba mami asesa constitution no I was Alan anusi ya ena Matilda Asare esa David de mu ye nyina emfa because ye hu ba bi amaho den efri wona ehya ase kuntuna se a omu sponsor mo no ye nim ba bi efri ebusa ene o send a message to Alan Cash ene me wo so Alan Cash walk na wo ye wo Ashanti region ye hu sponsors nyina ye hu sponsors nyina enti de wo ye bia ni wa ebenya impact and the person ye catch Ghana for ne say
Alankash be jina baby, region bi, no be no ho say. Ena me na me yakani, ena monto abama me, ena yendia. Mpacho Ghana no. Ye discriminate you. It doesn't matter where you come from. It's about what you can do to help this nation. That is what we stand for. Alankash, Ashanti region, this trip. You better aba papa. You better aba. You better aba. It's said Dr. Mahmoud Bawumia. Wano nebetimi aboa ye man Ghana. Ama Ashanti region. Yeso so yenya so mfaso. She. Oh, some mo targeting in answer Ashanti region dear. Omo to aba dia yewu. Entimage kan sam na nkofo anto aba. This time amanfo ani ada ho. They say 208 ne bi nsibie ehunyanka no. Alankash, Ashanti region. This time you vote no for Dr. Mahmoud Bawumia NPP no. It is going to increase. A beji boomama, it go shock you. It go over you. Ye to aba ehwe nipa na obeto wo gina se ye to aba no. Na ni so ade hunu ne botaye. So what you say? It is say we na say say. Dr. Mahmoud Bawumia vision na beboa nti e beto amana. Aba amana. Oba be distracted. Nti makwaje contract. Nti mbaye work chenchirenchi. No ma chiche sika. Hwentokwa esi ho wo sika no. Organizers no. Message we na chese Matilda Asare etimi esende ye ede ema eye papa Alankash. Na ohun se madin kan so akire mu se. Hopeson Adorye sa radio onu mom na afafato movement na de. Wo ye chese school prefect pa. Chese wo ye prefect. E wo ma chese wa wo be kasa a ebetia eye afafato movement. Yewura Kyeremateng no bia na yese wakasa etia eye onu Hopeson Adorye. Enti wo ya konya ene nit FM etwetwe nkomo efa nsem ya Matilda akan eho no si dem Matilda de oyoba me ninim no emre bi ya atwa mukura mpo no sika bi ba ma ni din abuzia sababa wa bi Matilda Asare Kumawood actress no oso onim de mu ye nyina na NDC for na afem mo pebosia de amamo oyoba nti ese me bo break akra na manu ankopa ono so kedede na you fancy as in nyina mu we 2016 na me wo turn on off woni eja ko beto me e wo dua nkwanta ani eni omufa mu ade ko eya yedi na mu ani etade ko etano south ye ko attachment ani ade medi no do what you ata yi Kumawood for wo kuma so omunya no mbebo no because happy before the bibi banas waja no de ahye no enti onu angata no the secret no want me and convince ni papa akokra mfamba onu nti ana Kumawood for no bebra akokodi joma hamachi ina chaji reji here enti the okika ikare de o mo mane ntutu na ya kare se na numu kika no wadi onkeka na mom de ye ka che ne se on hweye na nanu antra alanchemate because nanu tra alanchemate a ade de beye no onu angasa obedu no nanu tra na but that will be the guy what it is uganka ebi obi anum as so obi amene ne de na wo decide say obetu de na go obi ho a onu jade de go ho na obo ho say yes sabi bi che e ka de say mo money so wo de je no eti oje careful oje careful that propaganda no will not take them anywhere ana sayana yedi amawa obeba be disrespect any ade wo hwa sem anu o kakra say Ghana politics ye nje discrimination na de discriminate why dey go find one side no ba fie why dey go jina no for gas on the ofi no ko nto ma no why dey go jina da yi gas on there wo ye muslim ti wo munti no wo ba ti wo munto ma no na obi do aka say the di no ni ade ye Ashanti spirit ni na wodu mu ana amada ti ma sustainia what is it onti bi da okay oje careful ati commander yele wasipa abuja meti Hopeson sam sia ene e confirmation because emre bi a etwam ye ne sinitwani mama kali akotwetwe nkomo
na yenkomo ne baabi ekokofa eye oni Matilda Asare nsense bia ho because ebe trendy wo social media no eso ena mama Kali enso ede na dwenkyere eba se na ya koye campaign na ya me yesika na obi edi a mensa mfa phone emfa me credit emfre no na nka nyame mpo bebu me sen abusia ye interview ne ne bacho oni Matilda Asare abum anase oda so wo bibi tia no because of say oka omu a omtwi udi ye no ye te ye no se enti sa na wa correct ye ti na ye no udi nkomo yi oni na abum anamontemo ye ana still on fa ne phone so nche no na ono woni me yaka ti abrabo na duru obi nsori nko obi fie se me ma wache enka ne no mi so no ne duru bro nya bra ukọ efie to aso ne nkora ya koka bro nya ne ya ma sa biscuit ne ever ne say crackers sani bi ne dia to yeko eden no ente sabio me bro me ni adaje ene wo wa fra me ne bia me wo ya na ebo aso ene obi ukohia adwuma asam ni akodi nkomo enti me ni adaje a meko obi fie se me kwa akoni na di agoro ena me kwa akoni na ena afi kura aso be kwa adwuma no baba no wa bre obekwa ha awia na bo wa Africa ha no enye nka ne titidie ni bio we stronger wia ena ebo enti obenanti so obetwa sini abenanti so obekwa baba no wa bre ene se mitimi nko obi fie enka ne se me ko ne fie ne mitimi nko ne fie onso ba me fie onso ntimi ma me fie ade ne sa ache ebe ko 8 years eba beto aba obi ane nam ne ba yes obi anam ne ba bi sini no ma obre unya bre na phone so ele phone hello mat ba o hoye bebi set me koso ana say still 3.1 billion na makoto credit na masari ya bra obobu mu kwase ana abo ana brother fu say na be obi afasika no na makoto phone makoto credit say mama baba ajimbi wo me musame na menye toleta things nkyere wow for ye mo kwa ba alati awe wo metimi afre no na ye bo ho ya wo metimi afre no na matimi afre obi susu amenemu na obi aya me sika ne sika no aye basa ono nko afa no na mafa phone hello sister ya me kra be mi abuso tia se bibia akoka papa enye grade Matilda Asare na Asare de Hopeson Adorye akire na se won tia se wo momu no oba betake Alan Kojo Kyeremateng ye papa Alan Cash ti onhweye wonya na fofra ma ne mfa Alan Cash eso anye sa chese secret a obe review no enye asem kuma feel free na say wadwen e wo comment section na fa video no wi a e share ma wonu ya bi ensa entumi enka strong media gh mera wase na mama omo ene hye makram